Ola a todos amigos, aquí seguimos facendo estes gameplays de Rome 2 Total War e seguimos coa campaña dos suevos no 190 a.C. Deixábamolo xusto despois de rematar un fin de turno, así que vamos a ver como vai, a ver como lles vai aos meus amigos galaicos, a ver como vai todo. Supoño que ben, vamos. Está salindo unha partida moi fácil, realmente fácil, non ten moitas complicacións. Veña, carga. Aí estamos. Aí estamos, Brigantio, dando todo. Bueno, están máis ou menos ben. Teñen pan, teñen todo, vale. Non sei se vos acordades que se acababan de cargar os lusitanos. Aí están todos sobraos. Aí estamos os galaicos. E a ver se se cargan este celtas, que sería un puntazo que al cargarse eses celtas. Estaría realmente ben. E nada máis, e nada máis. Voulles declarar a guerra aos turtelanos nun entorno destes, non sei cando, pero rápido, vamos. Porque senón vanme asaltar os pobres galaicos. E non quero que me asalten os galaicos. E sen máis, vamos a ver como está isto todo por aquí. Bueno, aquí temos a unhos rebeldes que vamos a eliminar. Instrucción militar, vale. Vamos a por eles. Ai, Dios. Veña. Vámoslo facer automático. Pero vou perder algún cabalo dunha destas, pero bueno. Non importa. Merda, merda. Non me dien de conta e vámonos a pelear. Nada igual, isto é un momento. Isto ten pouca ciencia esta partida. Imos alá. Así tamén practicamos un pouco, que estamos un pouco desentrenados. Alguén me quere algo. Poñemos catapultas. Poñemos cabalos. Os cabalos poñémolos por aquí atrás. E lanceros. Necesito outro exército con máis xeito, pero é o que hai. Son moito mellores estos que non o resto, así que é o que hai. Vamos alá, veña. Que isto está ganado antes de empezar, así que non é un problema. Vale. A ver, onde estades? Onde estades? Estades aí? Onde estades, meus amigos? Que vos vai caer unha chosca moi fina. Revelárseme a min. Bueno, o que me faltaba. Pois non aparecen. Aquí están. Aquí están as catapultas facendo o seu traballo. Dios. Sí, joder, para evitar as pedras na cabeza, o mellor é subir os escudos, home. Sí, joder. Vamos a ese, é igual. Vamos a destrozar o general. Merda, olvideime deso dos cabalos, joder. Olvideime de poñer os cabalos no seu sitio. Veña. Estamos, vamos a dar para adiante. O general tamén para adiante. A ver, móvete, hostia, a ver, o general para adiante. Moi ben. Orders. Now. Mandámonos a paseo. Fuera. Vamos, chicos. Chegou o momento. Sí, señor. Dios, pasaron os dous.
Apoyémoslos por atrás. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. E ahora, bueno, da igual, xa non fan falta os cabalos, pero bueno, non pasa nada. Sempre veñen ben. Mismo grito de guerra mismo. ¡Hala! Unidades reventadas. Vamos a continuar un pouco para acabar de matar todo. El general enemigo ha muerto. E así subimos algunha unidade, que nos ven bastante ben subir unidades. Pero bueno. Hola, ganado. Seguimos. Seguimos, non sei se darlles pasta desta vez aos galaicos ou pasar. É que fai falta para min, teño que subir un pouco as cousas e facer exército, Hai que facer exército, necesito un exército con algo máis de xeito. Exército sexa, joder. Ala. Pasa, vale, vale. Is there nothing else? Ahí estamos. A ver, ¿qué te pasa? Your orders? Making for port. Madre mía. Bueno, pois non rulo os detalles neste turno. Agardaremos ao seguinte. Vamos a ver, necesito orden público. Dame orden público, más 2 orden público. Propaga cultura germánica. De puta madre, vamos a germanizar todo Dios. Poñamos Roma. No. Primeiro, antes de gastar máis pasta, necesito ejército. Joder. Ready for orders. Reclutar unidades, necesito caballería. 1, 2, 3 de caballería. Aquí a tecnología, antes de que se me esquece, quero isto. Necesito fazer un puerto, necesito as velas. Que xa o debería ter feito fai moito tempo, pero bueno, non me deu por aí. Vamos a cambiar este tamén. Orbe bárbara. Non sei se facemos un puerto en Caralis. Que é iso? Sala de reuniones. Queda sala de reuniones. Más 2 algún público, 50 la riqueza por cultura. Sí, sala de reuniones, veña, vaya dando. Que máis me falta? Vou decidir se fago aquí un puerto ou non, non sei ainda, estou non dudando. Isto está indo ben por aquí. Isto está indo, creo que non había moito máis que facer. Oh, Father, be praised. Tú estás indo para onde tes que ir, vale. Ahora. Horda excepcional, defensores acérrimos. Vamos a pillar. A ver si poido na próxima vez. Tú estás aí moi tranquilo, ¿no? Como va isto por aquí? Isto está tranquilísimo. Pueblo pesquero. Eu sei que tiña por aquí un... Oh, Dios. Non teño pasta desta vez, amigo. Non teño pasta desta vez, é o que hai. Non, desta vez non se pode, non hai máis pasta. Vamos guardar a pasta, que seguro que me fai falta pa algo. Así que vamos a guardar un pouco máis. Asesinato, masacres... No, esto. Prefiro eso, non sei, prefiro eso. E nada máis, vamos finalizar turno. A ver se hai suerte. Se van buscando un pouco a vida. Que boa falta fai que se busquen un pouco a vida. Vamos a ver onde estaba. Opciones. Interfaz de la batalla. No, ajustes del juego debe ser, sí. A ver si así me... Creo que era aí, non estou seguro. Para ver os turnos dos enemigos, vale. Finalizamos. Sí, aí está. No, ese é o meu, ese teño que verlo igual. Non me queda máis remedio que verlo.
Aí está, sí que vemos os turnos dos enemigos. Atenas, Ponto, Liga Etrusca, Aracosia, Armenia. Os armenios, madre de Dios. Que cansinos son. Intenté invadirlos unha vez e non houve maneira. Madre de Dios, que tipos. These people trouble even the gods. I beg you, march against them before it's too late. Vale. Ye have the iron strength of the sword within your heart to speak such Non te wise preocupes, amigos, words. que volles dar cañita a ese seu. Ah, xa estaba vendo que os iban a invadir os amigos. Voulles causar baixas, así pouco a pouco. There is a time when warriors must Tratado de- sheath the sword No, and talk tío. for the good of their people. No, tío. É o que hai. Eu sinto moito, sinto na alma, pero no, My belly rumbles for teño que food, invadirte. or the gods prepare a storm. On your head be it. Teño que invadirte, amigo. Os turdelanos, que facedes? A ver, para onde vades? Buah, estaban aí ao lado, mierda. Bueno. Rebelión inminente. Bueno. A ver, temos pasta. Como vades vosotros? Seguides reclutando? Si, joder. Bueno, ahora xa non é fácil, que vos invadan, Hostia, xa tedes un pequeno ejército, amigo. Pero non tedes moita comida, Vamos darlle algo de pasta. A ver, galaicos. Vide pa aquí. De confianza, sí. Ah, no. Confiado, retorcido. ¿Cómo que somos retorcidos? Contos turdelanos, célticos e esclavos. Madre mía, a que tedes aí montada. Bueno, a ver, vamos a dar... I look forward to your Hello. wisdom, but I trust you will not object to a cup of wine first. Alianza militar e pagos. A ver se é verdad. Hacer pago 2000. Our Joder, gods whisper to me that I must reject your offer, qué tipo. worthy though it was, Ala, and veña, hope for something more. ala. This agreement is like a feast after... Aí estamos. Bueno, teño que mellorar o comercio, que o teño un pouco abandonado. Teño que facer rutas comerciales xa. Quédame un par de turnos pa eso. A ver si agora supoño que xa poderei reclutar. Non, acabou aquí o rollo. Sí, acabou aquí o rollo. Espadachines maestros. Ready for battle. Vimos a Belatri. I want hourly patrols Merda, puiden, va igual, traemos abaixo. E for the all highest. espadachines maestros, onde están os espadachines aí? Ah, vale. Espadachines maestros, sí señor. Espadachines maestro, espadachines Come, maestro, espadachín fight for maestro. us, lads. Espadachín maestro. E ves tú pa aquí tamén Ready for battle. darlle un Oh, par de Father, be catapultas. praised. Excitement at last. Vamos a dar un par de catapultas. Ahí estamos. Pírate. Call this a garrison? Vale. Eso está feito. Quédame 5000 monedas. Vamos, quedan 2 turnos para o puerto. Subimos esto. Urbe fortificada bárbara, sí. Joder, aí teñen os turdelanos. Madre mía. Joder, xa estamos incordiando. For the tribe. Consensa, tú que va, tú eres amigo. Bueno, amigo, non es enemigo, polo menos. Subimos esto. Joder, 5 turnos, que brutada. Estes pasan aquí de todo. Esto está aí máis ou menos tal. E non sei que subir aquí. Que podemos facer aí?
Estou, non sei que podemos facer aí. Vamos lle dar... Isto teño orden público, non me fai falta. Teño granjas aquí. Só teño... Tampouco teño tanto para granxas. Fosa de almacenamiento, 50 de riqueza por subsistencia, 15 de preventa instalaciones ganaderas e agrícolas. Só teño unha... Por cultura. Madre de Dios. Sirvientes de élite, cabaña del jefe. Puf, de aquí a que teña eso, bueno. Bosque de Freyr. 2 alimentos. Oye, non. Non necesito aquí orden público. Bosque de Freyr, non te preocupes, aí non hai problema. Hala. Un repaso rápido. Tú estás... Poidolles mandar a... Mandaré, yo así con un par de collos pala. A ver se chegan ou non chegarán. Igual chegan, non? Cartago. A ver, a ver, é moito camiño hasta ali, non sei, voulles mandalo para aquí. Sí, cortarlles aí, que se queden un pouco a cuadros, que non creo que o esperen, vamos. Non creo que o esperen para nada. Joder. Sí que ando de de cojones, tú. Bueno, pois... Finalizar turno. A ver, ahora. Tenas, Ponto, Aestio, Saracosia, Aria... Cántabros, célticos... Garamancia, buf, estáse poniendo muy fuerte Garamancia. Ese hijo de puta está me chupando. Estás empezando a poner nerviosos, amigo, estás empezando a poner nerviosos. Rebelión en Patavio, vale. Recluta a esta gente, dignatario. Joder. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Pero non tengo moito problema. Hijos de puta os célticos, non sabes? Hijos de puta os célticos, Joder, xa lles valeu. Bueno, non pasa nada. Van volver outra vez a por el, digo eu. Joder, xa perdimos Lusitania, merda. Perdimos Lusitania, merda. Bueno. A ver, vamos con el ejército este. 2000 y pico. Vamos a ver. Más espadachines maestros. Reclutar unidades. Era o único que teño. Estos son... Madre de Dios. Este tampouco non é que enseñan nada do outro mundo. Death in battle. There is no finer ending. Pillarei hermanos lanceros, pois si... No. Teño... Vamos a facelo así. A ver si funciona este ejército. Non o sei. Estou a velas dir, pero non o sei. Veña, movémonos. All Father be praised. Steady as we go. Stopping for now. Sword and shield to my people. Vai vos caer unha de hostias aquí, amigo, que o vades flipar.
Que os va a desflipar. Bueno, vamos a lo siguiente paso. Está todo feito. Está todo feito, todo máis ou menos indo... Tiña que eliminar esto, non? As barracas auxiliares. Dálmatas, rebeldes, venerios. Mierda, teño aí uns rebeldes destes chungos. Warriors all 18 plagas, veña. for the All-Father! Non poido, verdade? Ou si? Fight with us! It's a good Pois sí, life! sí que poido, sí. Sí que poido. Home, non creo que me asalten. Con esa mierda de rollo non creo que me asalten. Que teño... non teñen collos a asaltarme con eso. Non teñen collos, non hai collos, non hai collos. For the tribe! Tú sigues aquí. Mira, pues Turdelá, no sé. Estánme sangrando, chaval. Estánme sangrando. Warriors all! Estánme sangrando. Get moving, you wretches! Veña, vamos a darlles unhas joyas. For orders! Los hacedores de juramento. Sí, tío. Esto está todo tranquilo. Eso está tranquilo. Está todo máis ou menos For tranquilo. the tribe! Está todo máis ou menos tranquilo. Pesotio. Vamos, necesito no, teño comida. Vamos guardar a pela que nos vai facer falta para despois. Paso dar máis pastos galaicos desta vez. E teño que facer o puerto. Vai, teño que facer o puerto. Tamén vai mierda de ejército que te montas, amigo. Joder, esos ejércitos vamos a ningún lado. My ancestors have spoken well of you, and so we offer a treaty. The worthy make the best friends. Vale, non hai problema. Vale. Your men will turn the enemy's bowels to water. Come, aid us Xa in che this vale, war, I tío. beg. Xa che vale, tío. Xa che vale. Talk can be taste. Xa che vale. Teñen unha jeta os galaicos estos, bueno. Fina, Unha jeta fina teñen. A ver como vamos por aquí. Os turdelanos, Dios. No, pensei que me iban a atacar a mí, mira tú. Non saben se atacarme ou pasar da ou... non se pode con este valioso aliado, mierda. Instrucción bélica, vale, temos causando. Joder. Merda, viño demasiado rápido, merda. Bueno, da igual, creo que era... Están outra vez aí dándose de hostias, non? Sí, joder. Vadelle dando. Vamos a ver como vamos a tropa esta. Onde vai a tropa? Teño aquí unhos soldados que deixei esquecidos. For the tribe! Donde hai para desembarcar? Por onde podo desembarcar? Steady as we go! Vaya paseito, non? É que estou... Ah, We vale. still have a wind! Disembarking now! Sinto moito, tío, pero... Vamos a pedir, si nos deixan... Bueno. Debería terlo feito antes, pero bueno. Garamacia. I am here. Speak your words, Acceso militar. and be sure that I find... Take Me la pela. Vamos, me la pela 3 pueblos a máis. Pela má 3 pueblos a máis, chaval. Dálmatas, están tranquilos. Vale, está todo máis ou menos. Dios. Aquí vai haber movida. Dios, non teño nada aí. Mierda, For Dios. the all highest! Vaya pifia.
Bueno, For the vamos a darlles tribe! unhas joyas a estes. Ai no, os dálmatas son amigos. I want No, non vas, hourly non vayas patrols pa aí, non vayas pa aí, merda. for the Bueno. all highest. Vamos hacia abaixo, cubrirnos o cu aquí, Damn you all! que me van a armar. To your duty, my warriors! Vanme a armar e vou perder o hombre estribá. Bueno, ainda teño un par de soldaditos aí postos. Oh, Father, be praised! 15, outros 3, How can I reclutar. 1, 2... Are you ready to do Tres. your duty to the tribe? Vale. Teño que facer o puerto, Nianápolis mismo, sí, no, Nianápolis. Pero... Joder. Ah. Pois facémolo aí, é o que hai, necesito, sí. Por industria... Sí, necesito un muelle, joder, é que é o que hai. Vamos a ver, merda. Bueno. Your orders? Yes? Ships to port! Aí senón despois é un coñazo desembarcar. Ready for orders! Vamos por orden. Como vais por aí? Ah, é verdade, como vas tú por aí, amigo. No, I can't. Si que podes, tío. Vamos botarlles unha mau. Vamos botarlles I unha mau. could do more. Non poido. I am not going there. Merda, pensei que podía. Bueno. Pero non te preocupes, que vos joda vosotros aí no aire. Vale. Pois se pretendía atacar os aires, pero non. Ataco ya a ciudad principal co espía, polo menos que algo fará. Sadalices estos, aquí andades por aquí, como va esto? Dios. Non teñen... pensei que tiñan máis coñas, madre de Dios. Eso está todo tranquilo, por aquí está... por aquí non está moi tranquilo, que digamos, Joder, por aquí de tranquilo esto nada, amigo. Estímulo del comercio, forja del bronce. Teño a pasta. Ala. Sí, xa non hai máis problemas. Garda pasta. Vamos darlle aos garaicos algo de pasta. Que lles fai... Están en guerra, falles falta. Dámosles pasta. Sit, friend, and let us talk. And let us have good wine until we can talk no more. Toma de todo, veña. Ala, a disfrutalo. Xa verades tú. Disagree. Veña, finalizamos turno. Merda. Ahora sí que esto non o mirei. A ver, como vai isto? Que é isto? Magentía, no. Construcción. Teño isto moi baixo. Mercado de esclavos. Grandes defensas. Establecer un objetivo para esta tecnología. Non é merda. Los costes de construcción del capital. Pozo, base de piedra. Asentamiento, construcción de piedra en seco. Madre de Dios, lo que me falta por aquí. ¿Qué tengo por aquí? ¿Esto qué? Al orden público, sí. Necesito... Vale. Vamos a dar algo de eso. Porque el resto... Bueno, teño aceite hirviendo. Joder, con que enrollados son eu. Non me acordaba de que tiña... despois toca ya ese lado. Sí, despois toca ya este lado. Hala, finalizamos turno, veña. Ya, pensei que non me atacan, píranse. Joder. Que pasou aí? Por que se piraron de aí? Non entendo. Acabo de flipar ahora mismo,
Acabo de flipar ahora. Mierda. Ai, meu neno, van chequer unhas hostias finas. Os turdelanos están flipando. Os turdelanos quedaronse a cuadros. Non esperaban o... Vale. Vale, non pasa nada. Come, sit! Share my fire! Yeah! Poñemos a andar nun aire. Non The pasa All nada. Father guides my steps! Aí estás ben. Vamos a ver, como van os amigos estos. Que fixestes algo aquí? Estes están poderes de cartos ahora, bueno, ahora andan flipando. Ahora sí que... Madre de Dios, que chungo, madre de Dios, que chungo. For the all highest. Sabotage. Envenenar pozos, incitar revuelta. Envenenamos los pozos. Messing with the enemy. Xa verás tu gracia que lles fai. Joder, chorbo. Pois sí que fuche de utilidad tú, Buf. De unha utilidad, bueno, increíblemente útil. Madre del amor hermoso, vaya pifia. A ver, vamos luego por aquí. A ver, tú. Thirsty for battle! A ver si lles tomo eso. Non chega aquí nin harto, non. Pero vamos, nin harto. Asalta las luces de asumir esta actitud. De capitulamiento de una tropa. Probámoslo. No, necesito rapidez, non quero... Get moving! Starting out! Faster, damn you all! Gathering supplies! Bueno, We aí cannot está do ben. that. É moi arriesgado facer isto, vanme facer unha emboscada e vamos a cagar en Dios, pero tampouco pasa nada. Joder, con rebeldes púnicos, estánme jodendo aí. Temos a Lilibeo controlado. E temos, joder, os rebeldes romanos, mierda, vai chegar este. Non vai dar chegado, sí. For the all highest! Pois sí, vai dar chegado, de puto milagro. Get to it, men! De puto milagro. Son 4 locos aí da colina. Hala, aí estás tú. Aí estás tú. Que desfase a infantería ese. Un puto desfase esa infantería. Os dálmatas están aí de borrollo. Mierda, Patavio andan mosqueados tamén. Mierda, van a ser... Oh, Dios. Dios. Thirsty for battle! Dios. 18. Outros dous deses. Veña logo. Sí. Fight with us! Levo os It's a cabalos, good levo... life. Non hai problema. Non hai problema. Vou con esos. Ready for battle! Rebeldes púnicos. Estes son os jinetes nobles. Bueno, isto vai caer, pero despois teño un problema. Que son moitos ejércitos. Creo que isto vou perder, Non sei que me dá que este vou non perder. Pero bueno. Ahora mismo non teño moitas opcións máis. Isto vai se revelar tamén. Os galaicos, joder. Non dan reclutado. Dolles máis pasta da que poden ter. Deixámoslo un turno máis, que seña unha batalla un pouco máis tal, For porque the senón... all highest! Sí, deixámoslo un turno máis, joder, da igual, veña, vamos aló. É que este xogo é unha putada, non podo dar ejércitos, non podo dar tropas, non podo... Debería poder pasarlles unha unidade ou algo así. A ver se non me atacan o ejército que teño en África. Que eso sí que non me iba a gustar.
Estou vendo os galaicos declarando unha guerra, porque son así. Non sei se foi boa idea declarar... Sí, no, é que non me quedaba outra. Se lles declara guerra aos tordelanos, non, estou non teño... Merda. Uf. Oh, Father, be praised! Vamos a How ver can un I help? save que fai moito que non o facemos. Van 5 turnos xa. Outro par deles e deixo gameplay este. A ver como nos vamos. Como vas por aquí, amigo? Como vades por aquí? Como vades por aquí? Joder, pois non entendo porque non atacades unha puta vez. Si vos parece. Non, se vos parece, nada máis. Estades aí sin... A ver, vamos para aquí. Tordelanos, merda. Bueno, teño ese efeito. Vamos botarlle un par de collos. Ready for battle! Pua, como me deixaron. For the tribe! Merda, como me deixaron. Ready for battle! Voume arriesgar, dame igual. Ready Si for perdo... order! Merda. Laying siege to their hovels! Non vin eso, merda. Bueno, pois nada, seguimos para diante. Ala, pois dios, teñen elefantes. Warriors all! Vamos alá. Deixámolos outro máis. Deixámolos outro turno máis. We joder, can't do that! Teñen cabalos, teñen... Joder, este es telita, For No, the no. tribe! For the All-Father! No, vámonos a Kill reventar. the cowards! Agora no. É mellor acabar con eles o antes posible, senón despois van a dar problemas. Pois... Dios. Is that all? Ready for orders! De que si fas todos os combates a man, camarada das unidades de caballería, portador da armadura de todas as unidades, vale. Puta madre. Guerrero. Si fas todas as batallas a man, madre mía. I want hourly patrols! Non te has acabado, joder. Bueno, tú estás... Ready for battle! Dámoslle dar outro turno a eses que se maten bien. Come, sit! Share my fire! Vámonos subir para arriba logo. Ready for battle! Sí, así entrenase tamén. Así entrenas un pouco. When your feet bleed, you Eh. can moan! Vamos facer outro exército que non hai opción. Vou facer dous. A ver se podo dar feito dous. No, creo que non, a verdade. Creo que só podo reclutar un Thirsty máis. for battle! Ah, pois sí. Warriors all! I want hourly Entonces patrols! aquí pillamos os espadachines Are you maestros. ready to do your duty to the tribe? E aquí pillamos... Ready for orders! E aquí pillamos os caballeros. We need good fighters! Aí estamos. Bueno. Acabou o puerto este ou non? Ainda non, Un turno máis. E casi xa fai o comercio todo seguido. Vamos a taberna, teño alimentos, sí, teño alimentos. Buf, teño que ir arriba a mañar as cousas que teño todo straussing, fatate caso desde fai, buf. Buf, non ves, desde buf. Estou perdendo moito aquí. E aquí que podo facer? Bueno, non sei o que vou facer. Vamos, tú. Oh, Pasamos Father, be aquí. praised! How can I help? Joder, teño que mandar para aí alguén tamén. Come, sit! no. Share my fire!
¿Dónde está tú? Joder, teño aquí, hola, tío. Ready for battle. Joder, ¿para qué? Yeah! I don't care how tired you are. All Father be praised. Excitement at last. For the tribe. Warriors all. Vamos a quitar el rollo este. Your orders? Hala, finalizamos todo. A ver cmo vamos. A ver cómo vamos. My sword sinks with the cries of 100 dead men. É o momento de facer soldados, é o que hai. Teño que facer tropas. There is a time when warriors must sheath the sword and talk for the good of their people. No, non podo haber tratados de paz, tío. É o que hai. No warrior Bueno. likes standing alone in battle. Should we not be sword brothers and watch for each other? Sabes as veces que vos lo pedín retrasados. Hai que joderse, chaval. Sí, joder, sí, pero xa vos vale, xa non sabes. The gods bless you with wisdom, and my people will greet your acceptance. Ala. Entonces, ¿por qué no anterior turno non mo... Come now, let us debate this matter like Sí, civilized non men. nos peleamos, and then- tranquilo. ¿Por qué no turno anterior me dixo que non quería alianza militar, joder? Da que hai cousas deste xogo que me reventan. Merda. Ai, no. Joder. Dios. Teño que levar máis tropas pa aí. Non sei, vou facerlle que quite esas de aí. Ahí está, ahí estamos. Ahí, mira, bueno, ahí estamos, ahí estamos. Manda mapa, amigo. Vale, a ver, vale. Esto está se poniendo interesante. Alianza rota, vale, a mí dame igual. Hilda, enemigo herido. Sublevación militar, mierda. Liga política, vale. Facemos un save. Que... sí. Seguimos. Os galaicos siguen como sempre, non? Facendo burro. Bueno, facendo burro, madre mía. Volveron pa ali, madre mía. Por qué? Oh, que cousas. Bueno, a ver. Fan cousas raras, a verdad. Non son moi... Thirsty for battle. For the tribe. Sí, tío. Aidan Kingston. Emboscada. Merda, teño as tropas feitas polvo. Sí, aquí si non vanme reventar. Si non vanme reventar as miñas tropas. Bueno, vamos a ver como nos planteamos esto, que non sei como lo vamos a plantear aínda. Van andando para ali. Vamos a xantar aquí as chismas. E este directamente o general na puta cara, xa verás toda gracia que lle fai. E poñemos que é todo isto. Son estos que son espadachines e demais, son todos iguales. Así. E os cabalos por aquí. Riders. Spearmen. O general aí. Ready for battle. Battle group ready. Noble riders. Spears. Vale.
Noble riders! Os cabalos van sufrir moito, pero non hai moita máis opción que esa. Os cabalos eliminamos isto de atrás e despois estes vamos pouco a pouco. Non hai outra opción. Vamos alá. Ballista! Germanic warriors! They are better than us. How can such a foul-smelling, ugly bunch of bastard sons of whores compare with us? Even their meat tastes of piss. Servants of Woden! Attack! Orders! Sinto, amigos. Atopemos mellor utilidade. Sí, moita mellor utilidade, sí, señor. Nuestros hombres están viniendo abajo. Vai ser mellor que paredes agora. Germanic warriors! Germania! Scout riders! Cargade, cargade. Aí estamos. Vulgan's spears! Get forward! Spear brothers! Spearmen! La fortuna se pone de nuestro lado en la batalla. Creo que perdí unha unidade, pero nada máis, tampouco non estuvo tan mal, vamos. Kill, 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 kill. Nuestros hombres están viniendo abajo. Spears! Ready! To me! Están atacando a nuestro general. Que lle vaya dando. Warriors, withdraw! Joder, Scouts! a caballería sufre moito. Kill! 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 A caballería sufre moito. Veo que hai. Historia, vale. Non o fixo moi ben, pero, oye. Perdín unha unidade de caballería mínimo. Perdín dúas unidades de caballería. A ver, vaya gracia. Dúas unidades de caballería non me acaba de facer unha gracia perdelas. Perdín unha da boa encima, merda. The All-Father guides my steps. Come, sit, share my fire. Madre de Dios, isto vai... Estou jodido, estou jodido, estou jodido. Estou jodido, estou jodido. Estou jodido. Bueno. Seguimos logo. Ready for battle. Thirsty for battle. Sí, nada. Fuera. Romanos eliminados. Is that all? All to your duty, my warriors. Merda, outra vez. Hai que tomarse a vida con máis calma. A ver, seguimos Ready for reclutando. battle. 1, 2, 3. Aquí tamén Ready for reclutamos. orders. 1, 2, 3. All Father be praised. How can I help? Eliminamos. Yeah! Que no, que te eliminamos. Kill Tú. them all. Vale. Dios, vaya. Vaya paliza, chaval. Ven. Estamos poniendo todo. Ready for further orders. Es que fue un corte aquí también, joder, 40. claro. Get to it, men. Madre mía, pescador, no, autoridad, caballero, 5, no. A la moral de todas las unidades, vale. Mismo, unha boa cousa. E guerrero, vale, eso gustoume. O da moral gustoume. Consenso está de puta madre, non? Xa empeza a estar, bueno, non está tan ben. Atácame se tes collós. For the all highest. A ver se tes collós a atacarme. Thirsty for battle.
Vale, vale, seguimos entonces. A ver, vamos a gastar o de arriba. Vale, temos que ter xa... Non, chegará a comida, non? Vamos a facer aquí, a ver que facemos. Que facemos? Temos comida, temos esto, faltanos templo. Faltanos un templo para ti. Aí estamos. Da igual. Non podo, teño que facer tratados comerciales. Esparta. Se puede comerciar con Bicinia. I will do you the honor of listening to your Acuerdo terms. comercial. We have good... No se puede crear una ruta marítima, comerciando, no se puede comerciar, joder, pues vamos. Joder, pues pensé que estaríamos peor. Se puede comerciar, valor previsto, Confederación Gala. A ver, Confederación Gala. Ah, no, es eso, de ahí arriba. No, pensé que I am sure you have many pleasantries for me, but please don't. Comerciando, no se puede comerciar. Volcas. My time is better spent feasting and hunting than. We think to turn our heads with Bueno, your pues unholy nada. trinkets. Pensé que Save them for the sería- little boys you. Que sería otra cosa, o rollo este. Sí, dame igual. Merda. Bueno, pues se faltaba mes, son un dios. Acábanme de joder o ejército, hijo de puta. Bueno, perderon unha city. Que teñen que coller Lusitania, joder, hostias, vale, lle dando, tíos. Joder, ahí estamos, ala, a perder máis tropas. Bueno, teño a ganada, pero... Vamos aló. 184 antes de Cristo. Vai ser fácil de defender, non teñen... Bueno, teñen tres... é unha basura, non teñen nada. Están acabados. Están jodidamente acabados, que é o peor de todo. Non sei se foi a actualización dos drivers ou o parche 7. Está funcionando moito mellor isto, vai máis fluido que antes. Onde estades? Estades aí? Por onde pensades atacar? No, está claro, vaya preguntas, ¿no? Está clarísimo por onde van a atacar. Hermanos lanceros. Poñémoslo aquí. Merda, tú no, tío. Sí, a ti sí, ti, eres ti, sí. Así. We serve Germania! Ahí. Sí, malo será. O capitán aquí. Bueno, merda, capitán general aquí. Battle group ready! Este es por aquí. No, é que así unha putada, porque así despois é un coñazo. É mellor que traeros para atrás que non telos así. Poñeré aquí algo para defenderme. No. Oh, vale, a ver, xa veremos. Vamos alá.
This morning I prayed to the gods. I received their bidding, and we shall enact their wishes here in the next few hours. They desire this attack to be repelled, and this enemy to be destroyed! Woden watches over us! Joder, son un lince, Sons of Woden! ¡Merda! Germanic youths! Order! Puta pola de que son, joder. Bueno, ¿cómo se me puede olvidar, joder? Que hay que ser también... Hay que ser torpe, ¿eh? Hay que ser torpiño, ¿eh? No es por nada, pero... Deadly missiles ready! We are the Dark Forest! Youths! Longbow Germanic youths! Mierda. Keep watch! Tribesman! On watch! Warriors, hostia. move out! Mierda, ¿qué es? Ah, oye, pues es interesante que parche esto. Ahora por lo menos... Venga. Ahora por lo menos son más estables las defensas. Sons of Woden! We hunger for blood and battle! Poñan el escando que irán. Spear brothers! Le dan igual. Hemos descubierto las unidades enemigas ocultas. Que de puta madre. Deadly missiles ready! Joder, como caen, no me está nada mal, Longbow hunters! No suben por ahí. Bueno. O solamente suba unidad. Joder, lo que sé que tenía que subir. Vaya pifia. Vaya pifia. Warriors obey! Non quero perder homes pola tontería de que esteñan aí. Forward! Germanic tribesmen! Follow me! Get running! Sons of Woden! Run, curse you! Ah, eu pensei que iba... É para que traen a chisma se non suben por el home, non me jodas, ó. Oh, é que tamén... Como caen, pobriños. Germanic tribesmen! Joder, Longbow hunters! como lanza eso, Germanic youths! Aye!
Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Joder, pues que de puta madre. A ver, rompe a porta, joder. É que se non paran de disparar van de romper a porta. Non van romper a porta, quero que rompan a porta. Así matos a todos. Veña, bueno, xa está, isto xa está. Veña, damoslle, acaba de rápido. Ainda nada de romper. Sí que va tan roto, sí. 25, 97 100%, vale. Ahora sí que activamos o fuego de discreción, desactivamos modo escaramuza, fuego de discreción, desactivamos modo escaramuza. Nuestras puertas han quedado destruidas. Empeza a festa. A ti teño te posto, non? Spear, brothers! Sí, vale. Spearmen! Tú por aí tamén. Demonic tribesmen! É nada máis, non fará falta moito máis. Spear, brothers! Give them steel! Give them fear! We will pierce their hearts! Longbow hunters! Reload now! Spear, brothers! Ready for battle! Demonic tribesmen! Yeah! Spearmen ready for battle! Vale, non pasa nada, está todo máis ou menos controlado. Demonic youths! Bueno, máis ou menos, pero bueno. Está todo mínimamente... Están caendo como moscas. Están caendo como moscas, está todo controlado. Our spears are yours! As you say! All right! Odin! Nuestros hombres están viniendo abajo. Kill! 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 Demonic tribesmen! Non a quixen perder, pero non me quedou opción. No, pero xa están acabados. Esto xa está acabado. Battle ready and eager! Longbow hunters! Night hunters! Aí están. El general enemigo ha muerto. Eles van querer vir ou non? Porque me están fritindo as flechas. Vai, fritindo, vamos. Pobre general, que ya está chovendo. May the gods bless my wife! A un campo de Hemos batalla. tomado las puertas. Como mola, May the Dios, gods pobre greet us chaval. today! Dios. 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 Son... Que vades facer? Vades quedar vos aí ou vades vir ou como vai o rollo aquí? Nada. Spear, brothers! Vides, si tedes collos. É moi fácil. Si tedes collos, vides. Ala. É o rollo.
Nadie es libre. Veña. Xa non sei. Vale, non te pasa, non te preocupes, se da igual. E non pasa nada. For the tribe! Vale, a ver. Como va esto? Quero saber como demonios va esto. Tú, pringao, ataca aquí. Hostias. Ah, pensei que era meu. Merda, non é meu, non. Bueno, polo menos non me atacaron este. Merda. Buah, chaval. Thirsty for battle! Buah, chaval. Que For the fago aquí? all highest! We can't do that! Como que non me podo mover? For the... That is impossible! Bueno. O que me faltaba a mí agora. Come! Sit! Buah. Retreat, my warriors! Retreat! Ai, iso era o For que the quería facer. tribe! Move out! Temos que recuperar o rollo. Get Que, moving, you wretches! ai, You have further orders? que se tranquilicen un pouco por aí abaixo. How can I assist you? Fleet, ready! Mandos a estes tamén, pa aquí. No, no, teño que mandar o ejército tocho, tío. Non podo mandar a For mierda the esa. all highest! Teño que mandar o Thirsty for ejército battle! como Dios manda. For the tribe! Como tú. Ready for orders! Thirsty for battle! Tú tens que ir xa. Pero xa, Feet bleed, you can moan! pero xa, vamos. For the tribe! Sin faltar nada. E vosotros podedes quedar por atrás, que vosotros non tedes problema, pero alá arriba falles falta peña. Closing, my A ver, tú, warriors all! seguimos. Reclutamos ejército. 1, 2, Are you 3. ready to do your duty to the tribe? Death. Ready for battle! 2, 3, 4, 5, 6, vale. Reclutamos... Death in Putas. battle! There is no finer ending! Catapultas, vale. Bueno. Xa está gastada a pela. Xa está a pela gastada. Vamos darles algo de pasta aos amigos galaicos, que seguro que agradecen. Joder, We have copitudito, need of talk, I'm sure. But we also need good food, a warm fire, and warm women. Hala, toma pasta. Hombre, no, joder, claro que va a ser. I will take... Ahí estamos. Veña. Toma de pasta. Queredes pasta? Eu dou vos pasta. Non hai problema por eso. E ahora, aí xa está, Oh, Father, todo... be praised! How can I help? Buf, no, ahora no. Veña, xa o fago despois. Xa o fago despois. Bueno, vamos finalizar o turno e deixamos o gameplay porque xa vai un cacho moi largo. Excesivamente largo, diría eu. Bueno, realmente ellos son ejércitos turtelanos, tampouco foi tan malo. Non sei, seguirei, non, farei tamén o seguinte do turno, sei, eu creo que sí. Teño que desactivar isto que se non tarda moito. No. No.
Que va, tarda moitísimo. Joder, cos tutelanos que me están preparando de esta madama, preparando os hijos de puta, merda. 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 Estoy jodido. Merda, acabo de perder un ejército por su normal. Merda, 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 merda. Merda, merda. Madre de Dios, hay que ser burro, Dios santo. Hold, men! Stand fast! They cannot beat us, even by cowardly surprise! Get ready! Battle ready and eager! ¡Balista! Están atacando a nuestro general. Not the men! Kill the horses! You have our spears! For the old father! Ready! Spear, brothers! Charge! All right! Nuestros hombres están ¿Qué? viniendo abajo. ¿Qué va? Esto es imposible, joder. ¡Balista! Esto es imposible de defender, que imposible de defender. No hay forma. As you say! Ready! Understood! Nuestros hombres están viniendo abajo. Ready! As you say! Sons of Odin! Understood! Spear ready! Understood! Never surrender! Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Merda. Vedes, a mellor forma de perder un ejército? Pois é esta, facendo o garrulo. Ha caído toda una unidad. Dios santo. Dios santo, que desfase. Que desastre, que desastre. Que desastre. Bueno, consigo o que quería, que era entretener aos tontos estes, pero joder. A que puto precio, madre mía. Así polo menos están entretenidos na campaña desta e non van por hacia arriba contra os galaicos, pero aínda así, joder. Tú que fas aí, tía? Non a combatimos, non, tontería. 77, 81. 81%, matámoslos. Acaba de joderme moito perder o ejército ese. Non me acaba de facer unha gracia perder ese ejército. Nada, teño superioridade, así que nada. Non pasa nada. A ver, 88. Joder, que pesados. Vale. Vale, bueno. Ready for battle! Foi unha pena, Yes! pero veo que hai. Sword and shield to my people! Perdín un ejército inteiro aquí, o que hai. Eso non ten a maña. Your next command! Merda, levo o tipo sin encima, non sabes? Sit, share my fire. Ever watch. Ala. For the all highest! Ready for orders! É que non, teño que deixar aí un que senón, joder. Vou perder os pueblos que teño por atrás e non quero perder pueblos que teño por atrás. Como vos vai, amigos? Non sabedes que me acaba de joder perder o puto ejército ese,
Acaba de joderme moito, vamos. Aí está, vades a por eles, vades darlles cañita. Joder, estes tamén tamén, Vamos a andar no cu, amigos. Vamos a andar no cu. Máis pasta. Toma de pasta, a min dame igual. Toma de pasta. Toma de pasta. There's a good pork roasting for you, and better ale and mead set aside. But first, we talk. Hala, máis pasta. Veña. Vadelle dando. Son o voso supervisor jefe do vos pasta, bueno. Soldado. Defensores, vale. Vale, nada. Ese es nada. Todo tranquilo por aquí arriba. Guerrero, y tú damos ya que a... Sí, a moral mismo, mola a moral. Bueno, no, a ver. Eso, o eses ou estes. 66. Joder, pues hacía falta que... Ai, va, da igual. Non da igual, non é o que hai. Aí o pitidito ese podía metelo no... 10, e aquí teño, cantos teño? 10. Aí estamos. E damosvos todo. Merda, falta un. Joder, son eu tamén a polla. Que poñemos? Un espadachín maestro destes. Mismo, non? Sí. E vamos pa baixo. Vamos a Neanápolis. Set up a watch! All Father be praised! Ready for orders! Un espadachín. Thirsty for E battle! tú... Are you ready to do your duty to the tribe? Dous espadachines. Vale. Entonces podo mandar este. Your orders? Sí, podo mandar este. Non hai problema. Row! Curse you! Row! Así. Is there nothing else? Os garamagos teñen que estar flipando comigo. Fleet! Pero bueno, ready! é o que hai. Ala, siguiente turno. Desde que se acabe este sí que deixo de gravar, Si non é moitísimo. No, bueno, no, vou deixar de gravar xa. Xa. Veña. Está o siguiente gameplay. Faigo save. E que senón é unha barbaridade, Faigo save xusto antes de darlle a finalizar turno. E ata a seguinte, amigos.